دم باش هوال دوست و براین هجا دیسا سر اکران آروار تیوی به برنامه که لیبلی ویجاره به برنامه داویا سالیل پیشبری و من تماشاوان هجا بریا هر تشتی از سرسالا و حمیان جدل و جان پیروز دکم مثلا 2021 قداند ام دکوین سال 2022 دیان هیوی دارم سال 2022 دیا جبو مروواهی جهانی و به تایبتی جبو گلی کرد گلی کردستانی ببه ساله که سرکفتی و سرفراز تماشاوان این هجا برا و دوستین عزیز هون هموجی دزانن سالا کو ملپی خواهیشت یعنی سالا 2021 ساله که به زحمت در باس بود براستی 2021 دنوا سالین و ست سالا 21 مین ده سالا هری به زحمت بود تزانین نخوشی کووید ده دسپیکا سالا 2020 دا درکت لیبلی سالا 2021 زیده تر دبن سیا باندورا نخوشیا کووید ده در باس بود یعنی جی نخوشیا کرونا ویروس ام بیشن ده سالا بوری ده پر انسانا جیانا خوش دستا مخابن و هزار حیف جنوا کردان جی پر انسان ما یه قدر بلند جیانا خوش دستان از نخوازم ناوال ویدری بینم زمان لیبلی پر انسان ما یه قدر بلند چه جبر نخوشی کووید به چه جبر جور به جور نخوشی دن بن سال 2021 دا بر به کشبریا داوی چون امنی کارن ج کشبریا داوی ره یان جی جمرنی ره چاره سریعی که ببینن حیانه ها مروواهی جی ره چاره سری ندیتیه درمان نهاتیه دیتن نه ممکنه جورشون دا جی بدیتن قیده که خوزاییه انسان دبه دجی کشبر دبه دچه لیبلی ده سال 2021 ده زیده تر انسان این ما بر به کشبریا داوی بچون یا که دل مهشان او بو نکو ام دبیجن برا مرن قد تنبه لیبلیم مرنین وکه ده سال 2021 دا چه بون بلا زیده چه نبن ما پر انسان خواه یه قدر بلند واندا کر هیوی دارم ده سال این پیش ده امی وقاسان انسان خواه یه قدر بلند واندا نکن حوال این هجا سال 2021 نه تنی ده آلی نخوشیا کووید ده زحمتیان در باس بود هر وها ده سالا بوری ده پر زحمتین دنجی چه بود بگمان سدم همو زحمتیان کم زیده به هوا گریداییه یعنی زحمتین کومه سالا پار جی بگرانی به نخوشا کووید گریدایی بود لیبلی همونا
نخوشین یان جیان بیجن زحمتین آبوری ده سالا پارده پر درکتن پیش لپر دورین جهانی به میلیونان انسان ها زحمتین آبوری جیان کرن تنی ام دکارم بیجن هن ولاتین پیشکتی دواره آبوری ده به تایبتی لولات ناوینی اروپایی بلکه لامریکایی زده انسانان خزانی نجی ده سالا بوریده لیبلی لپرانیا ولات جهانی خزانیه که گران هاته جی پرانیا و بلکه دزانن جوان ولاتان یک جی ترکیه و هر وها باکوری کردستانی و هر وها باشوری کردستانی ایجی به تایبتی لترکیه اون دزانن روش آبوری هر کو چو سالا بوری دا خراب بو وسا دیاره کو ده سالا پیش دا جی یعنی ده سالا 2022 دیا دا جی روش خراب یا آبوریا ترکیه neyi çareser kirin? Ulu başuruya Kurdistanê jî zehmetiyên aborî derketin. Hûn dizanin ji ber zehmetiyên aborî bi taybetî hezaran însanên me ji başuruya Kurdistanê xastin koşberî Ewropayê bibin. Hin ji wan bi rêya Polonyayê xastin werin Ewropayê. Hatin Rusya spî, Belarusyayê ji wê derê xastin derbasê Polonyayê bin ser rêya Polonyayê ji ber ku Polonya welatekî Yekîtiya Ewropayê ye dema gihîştin Polonyayê êdî rihet dikarin biçin welatê din Yekîtiya Ewropayê. Li sînorê Polonyayê li aliyê Rusya spî Belarusyayê mat. û hin însanê me li wê derê jiyana xwe ji dest dan. Heta merv dikarin bêjin hejmara însanê me yê ku li ser rêwîtiya Ewropayê jiyana xwe ji dest dan tenê di sala borî de belkî ji hezarî zêdetir bû. Sedem rev bû. Reva ji rewşa Kurdistanê bû. Başûrê Kurdistanê. Mixabin li başûrê Kurdistanê rewşa aborî her ku diçe xirav dibe. Ne ku çavkaniyên aborî li başûrê Kurdistanê tunin. Hene lê mixabin rêveberiya başûrê Kurdistanê wan çavkaniyên aborî nake xizmetiya hemû gelê me. Ji ber vê yekê jî pir însanên me ji wê herêmê dixwazin birevin. Bêguman sedemên siyasî jî hene. Li başûrê Kurdistanê sala borî de mixabin av zelal nebû. Çi di navbera QDP û yenekî de be, çi jî di navbera hêzên başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de be û çi jî di navbera Kurdên li başûrê Kurdistanê de be. Pirsgirêk hebûn ji wan ra çareserînê hate dîtin. Rewşa aborîya Tirkiye û her wiha Bakurê Kurdistanê me got xirav bû, her ku diçe xirav dibe. Vê belê rewşa xirab ya aborî ku li Tirkiye hebû, bandora xwe giranî li Kurdistanê çêkir. Wisa diyarê ku heman rewş wê di sala 2022 da jî dewam bike. Heya ku li Tirkiye rewşa siyasî aramî nebe, rewşa aborî jî pêş nakeve. Hikûmeta AKP MHP wisa diyarê ku wê nehêle rewşa siyasî li Tirkiye aramî bibe, pêva girêdayî rewşa aborî jî we pêş nekeve. Ji ber vê yekê jî
ez dibêjim însanê me yê li Bakurê Kurdistanê jiyan dikin, yê ku li Tirkiye jiyan dikin, lazim e tedbirê xwe bistînin, dikkat bikin ku zêdetir dibin bandora neyînî ya rewşa aborî da nemînin. Temaşevanên hêja di sala borî de di cîhanê de pir bûyer qewimî. Divê peyama çend deqa da ez naxwazim zêde tişta bînim ziman. û sala pêşiya me jî ji pir bûyeran re hemle ye. Yani wisa diyarê ku di sala 2022 da wê pir bûyerên girîng biqewimin. Hûn dizanin di 24 tîrmehê 1923 da li Lozanê bajareke Swîsreyê ya İsviçreyê konferanseke çêbû. Heman konferans piştî şevê cîhanê yê yekem hat eldarxistin. Duê konferansê de mixabin ji digel ku ji pir gelan ra serxwebûn otonomî hate naskirin, ji Kurdan ra tenê parçebûn hate naskirin. Cara yekem bi awayeke fermî Kurdistan li Lozanê hate 4 parçe kirin. 7 sal berê li Lozanê di 24 tîrmehê de Kurdistan hate 4 parçe kirin. Divê em jî 7 sal pişra be jî tersê konferansa Lozanê bikin. Yani li Lozanê Kurdistan hate 4 parçe kirin, em jî lazim e 7 sala pişra be jî ji bo ku Kurd bibin yek gaveke bavêjin. Heya nam pir cara anî ziman mixabin heya niha belkî bi dehan caran civîn hatine çêkirin, konferans hatine çêkirin ji bo ku Kurd bibin yek, ev pêk nehatiye. Hê jî Kurd parçe parçe ne. Ji ber vî yekê jî ez pêşniyar dikim ku di sedemîn salvegera konferansa Lozanê em Kurd jî konferanseke ji bo yekîtiya Kurdan çêbikin. Bêguman di yek konferansê da yekîtiya Kurdan nikare çêbibe. Piştî aqasa salan ku Kurd parçe parçe man, Kurdan li dijî hev şerkir, Kurdan li dijî hev dan şerkirin, bêguman di yek konferansekî da Kurd nikarin bibin yek. Lêbelê di sedemîn salvegera konferansa Lozanê de em dikarin li paytaxteke Ewropayê, dikare li Strasburgê be jî konferanseke ji bo çêkirina rêyên ku me ber bi yekîtiya neteweyî ve dibe em biaxivin, werin gel hev. û konferanseke wisa nepêwîste ji aliyê hêzekî ve çend hêza ve were li darxistin. Platformeke ji şexsiyetên bêteref serbixwe dikare pêk were û ew platform dikare vê konferansê amade bike hemû partî rêxistin û hêzê Kurdan ve xwende bikin da ku herkes nêrîna xwe bîne çawa divê yekîtiya Kurdan çê bibe bê niqaşkirin. Yani gava yekem di sedemîn salvegera konferansa Lozanê de em bavêjin bi watê ye. Temaşevanên hêja ez careke din sersala we hemyan ji dil û can pîroz dikim, dibêjin bimînin di xweşiyê de silav û hurmet.